رقيب فرد مايا مولي كل زمان ناشكي وداناي طوب زمان ناشكي وداناي طوب زمان جسنا لكل دمرن جسنا لكل دمرن كل جندبن جندبن تتاجمي على بردان جندبن تتاجمي على بردان به آمادهبونا نونر حکومت هرم کردستان لیکیتی اروپایی و برپرسین دزگه و کمالین کردی هجمارک مازن جه روشنبیر و چالکوانان فدراسیون کمالین کرد لبلجیکا هات را گهاندن. بخیر هاتن و سرچاوه ما هاتن جوینا ما یکمین جبو آگاهین لسر ایلان کرنا فدراسیون کمالین کرد روژا یک شمی 16 هیوایک 2022 لباجار بروکسل پایتخت بلژیکا و به آماده بونا نونر حکومت هرم کردستان لیکیتی اروپای دکتر دیلاور آژگایی هروها برپرسین دزگه و کمالین کردی و هجمارک مازنج روشنبیر و چالاکوانان فدراسیون کمالین کرد لبلژیکا هات دامزراندن. خوشکو برای دیجا میوان ما عزیز از برستیجی بدله کی خوشی برنامه فدراسیون کمالین کرد بلژیکا خدمتنا و همیت کن و بخیر هاتن و سرچاوه ما هاتن جوینا ما یکمین بو آگاهین لسر ایلان کرنا فدراسیون کمالین کرد بلژیکا ده دسپیکا چالاکیه ده سروکا فدراسیونا کوملین کرد لی بلژیکا کرینا رشیدوف بخیر هاتنا میوانان کر و بحثا ارمانجا دا مزراندنا فدراسیونی و پیوستی کاری دیاسپورایی جی کرد. جوانی ما هیجا عزیز دسته کی گروادری فدراسیون کوملین کرد بلژیکا جوینا کی خواه یا داوی بری رگیاندن فدراسیون هزا کیسا ولاد پاریزی برستیجی من کی خوشی کی پر مزنه افکار بار من گلک سوی در باز بود نما اتمسفر کی چامانواتی بود ما به هورا دستور خامده کرد هروها تکزیل سرویه که کرد که دوی کرد لی دیاسپورا زمان و چند داخواه بپاریزن. رشیدوفا جی دداوی آخفتنا خود جی ناوین دسته ریو بریا فدراسیون کوملین کرد لبلژیکا آنی زمان. براستی جی کار ما و چاتی تیرو فدراسیون کوملین کرد لبلژیکا کاره روله کی گله گریگ بلیزه بلژیکا به یکمین امتکارن به کار انتگراسیون جواکا خا کرد ورا خورد بکن نما افکار کی پر گرینگه علی کی دنجی ام دخوازن زمان چاند و دیروکا خاجی بپارزن ام دخوازن علی کی و انتگراسیون ملت ما پیش دهره لی ام نبن اسیمیله و جواکی دا و جاردن جی ام ایرو مگلک اخافتن کر و خاخجی نکابیز بر پرسر حکومت کردستان جی گوت و پیشگیری و پروژه و فدراسیون بکن ام دخوازن کار کی دیپلماسی جی بکن کار دیپلماسی جی و به و کی ام تکلی خوا تف دزگی اوروپی و دزگی بلژیکی اوروپی خورد بکن و اوا کی هبه یعنی ام نافخدا چاند و کلتورا خوا دیروکا خوا ام به هورا پاروکن و براستی جی جواکا کی خورد چکن و کی جواکا کرد ور بلژیکا به ناسین به علی کی و باش به ام چت خازن ام دخوازن به چند خوا به پاریزن ام دخوازن گلک جوینا ارگانیزه بکن ام دخوازن زمان کردی آماده بکن پروژه براستی جی گلکن و ام گلک کیف خاشن ایرو گلک میوان دوره هاتی بون پیشگیری ام کردن ام جی گلک کیف خاش بون و مگوت ایرو جی ام حاول بدن با آوایی کی گلک هیز وان همو پروژه خواب پیک بینن زور سپاس. جعالی خوابجی نونر حکومت هرم کردستانی لیکیتی اروپای دکتر دیلاور آژگایی پیشگیری خواه جوی فدراسیون را پشتراز کرد. تکس کرد که امی ببردوامی آلیکار و پشتگیری هر پنگاوکی ده خدمت دوزا کردی دبن. گلک سپاس گلک بخوشحالی اورو ما بجداری کرد لکنفرانس یکم کنفرانسی چی کردنا فدراسیون کوملین کردستانی لبلژیکا کو ام بنوینراتی حکومت هرم کردستان پیروزبای دکین
و کارمە ئاسان کرد وەکی نەراتی حکوومەت چکاو یەکیش ئامانج و ئەرکێمە ئەم کار بکەین بۆی فدراسیۆنین کوردستانی هەف بگرن و بکارن ڕێخستنێکی وەساچێ بکەن و کاریگەری وان هەبی لەسەر لۆبیکردن لە ئاست پەرلەمانی ئەوروپا لە ئاست پەرلەمانی بەلژیکا لە ئاست سیاسەتمەدارانی وڵاتی بۆی بکارن خزمەتێکی بۆ کوردستان بکەن. بێگومان ئەو دەستپێکە ئەو هەنگاوەکی گەلێک پیرۆزە گەلێک گرنگە و ما پێخۆش بوو زووتر ئەوە کرابە بەس نەهاش گەلێک باشە ئەم پشتگیری دەکەین ئەم ئامادەین هاوکاریوە بکەین هاوڕاکار بکەین بۆی بکارین زیاتر خزمەتێن هاوڵاتی خۆ بکەین لە هەر چوار پارچەی کوردستان بەتایبەتی بۆ مەسەلەی کللتوری و چاند و پەروەردەی وەکی بەشێکی دیکە لە ئەرکوکارن فدراسیۆنین کوردستانی لە ئەوروپا. سەرڕای کارن سیاسی و دروستکردنی لۆبیش ئەویش هەنگاوەکی باشتر دەبێت. دیسان پیرۆزبای دەکەم و دەستخۆشی لاوان دەکەم ئەوی بەتایبەتی ماندی بووینە کارکردینە بۆی ئەو فدراسیۆنە چێوی دەزانم گەلێک زەحمەتە دووکاری ڕایەنجیا بۆ چونەنجیا لە ناو کوردان کۆمکەی ئەو کاروەکیریە ئەو شتێکی سەرکەوتی بووە و دەستخۆشی دەکەین چاچاو. کوردیناتۆرە ئەنجومەنە هەماهنگگی دکتۆرە فایزە یونس ji aliyê xwe ve damezrandina Federasyona Komeleyên Kurd li Belcîka weke gaveke dîrokî û stratejîk binav kir û got direwşeka wiha de hebûna sîwaneke sivîl û serbixwe ji bo Kurdên Belcîka pir giring e û tekezî li ser wê yekê kir ku ew ê heta dawî piştgirê kar û xebata mebin. Em xêratina xebatkirin û kêfxweşî li xebat bibînin berpirsiyar û amadekarên Federasyona Komeleyên Kurdên Belcîka mêvanên hêka. Em ji encumena hemahengî prosesa damezrandina Federasyona Komeleyên Kurdên Belcîka li we û li gelê Kurdistan pîroz dikin. Bêguman ev gaveke dîrokî û stratejîk e û wêvandora xwe jî li ser diyasporan an xebata diyasporayê wê hebe. Belcîka wek navenda siyaset û dîplomasiya Yekîtiya Ewropa cihekî xwe taybet heye. Hebûna Parlamenta Yekîtiya Ewropa û her wiha Komîsyona Ewropa hem ji bo doza Kurdistan û hem jî ji bo xebata diyasporan Kurd gelekî giring e. Di rewşek wisa de hebûna sîvanek sivîl û serbixwe ji bo Kurdên Belcîka gelekî giring e. Em hêvî dikin Federasyona Komeleyên Kurdên Belcîka jî bibe çetrek ji bo hemî Kurdên Belcîka wana dor xwe kom bike. Encumena hemahengî ji xwe dezgehek demkî ye ku hewl dide ber bi avakirina Konfederasyonên biçe û gavê xwe balêje. Em ê heta dawî li pişt xebata wê pîroz rawestên û alîkar bin bêguman. Em Federasyona we heva pîroz dikin serkeftinê xwe xwast dikin. Hêjayî gotinê ye ku ev federasyon ji 5 komeleyên Kurdî yên sivîl pêk tê. Her wiha navenda wê jî bajarê Bruxelê paytexta Belcîkayê ku weke paytexta Yekîtiya Ewropayê jî tê naskirin, desteya rêveberiya vê federasyonê jî ji 6 kesan pêk tê. Destekî rêveberiya Federasyona Komeleyên Kurd Belcîka civînekî xwe ya dawî berê ragihandinê federasyonê derxist. Ev kes hatin hilbijartin Karîna Raşîdova serokê federasyonê, Evîn Şikekî sekreterê federasyonê, Nesrîn Mehmet cigêrê serokê federasyonê, Baxsiya Alîxanî berpirsê darayî, Evîn Kakayê berpirsê Merasîm û Çalakiyan. حمی ستم تفداد شد به دنیای ام بلا بود بنابر بوم پریشان بود پرشیهن جیانا خواج دست داد